ilaha illallah, la ilaha illallah. Tersebab dari semuanya itu, alhamdulillah atas izin Allah kita semua hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tadi telah selesai dengan sambutan sekaligus melepas jenazah. Bapak dan Ibu jamaah bergabungan majelis taklim Allah di ruang dalam persiapan jenazah almarhum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas meninggalnya orang tua kami, tante kami, oma kami, totu kami, almarhumah Rukmin Katili binti Daraini Katili, yang menghembuskan napas pada kemarin pukul 15.00 di Kota Palu. Dan syukur alhamdulillah keinginan almarhumah untuk dimakamkan bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudaranya oleh pihak keluarga dipenuhi, dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama melepas almarhumah ke peristirahatan sementara. Jadi pemerintah turut berduka cita. Dengan demikian marilah sama-sama kita melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jenazah kita lepas ke tempat peristirahatan sementara, dan mudah-mudahan akan diluaskan kuburannya dan diterangi dengan amal segala ihwal yang ada di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dengan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومعلمين ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق علينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
نازلة وبقية الصحابة والقربة والتابعين. يا الله اللهم صل على سيدنا سلام وآخر دعواهم أن الحمد